paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Mapanak ko man ita barangay hall. Ang nakarikap may... Nakarikap manang? Wayne, inaldaw mo ito na nakarikap. Apay nga taan, nakarikap ay Diyak amo Hey, Jakon, makaalay ti barangay clearance ko tuyang. Takanayon na nakarikap day ta barangay hall. Nakalukat mat di tersina ni Marikwanang. Inak man damagag. Nagadumot ti damdamagam mo, Maray. Ay namaray, may salaang ti damdamagag. Anya may sakat, umay mo pa'y damdamagan ti birthday. Umay mo pa'y damdamagan ti sidag. Anya mo daytan. May salaang ti damagag. Darasam, tanay, adda pa aramidag. Gumatang ka, wano saan? Apay ang nakarikap di barangay hall. Di mo pa'y mo aya. Tiyan niya. Adda nag-positive atanaw. Iso ang nakarikap di barangay hall. Aya? Wan. Ang apay nga uray la di makkel na kita matam. Sino atanaw? Di may bagbaga. Ay ibagayo mo na. Saan nga, Rod? Asinaw? Di mo ipilit, ta di mi ibaga, kunak manan. Ay sus, makapanirbiyaw. Badaw, amom kaday no apay ang nakarikap di barangay hall. Saan ko nga amaw? Amaw. Kit ibaga mo na, no apay? Amaw no aginggat ka ano amang rikap di barangay hall. Ay, jak amaw. Amok manag. Ay, kit ibaga mo na! Na, apay ang makaungot ka ngay. Kasanaw, kit damag ka adamag, kit jangarot amaw. Kaya't mo nga ibaga kung no saan. Ay, kit ibaga mo na! Nagbayad ka nga roda. Anya? Awan igatang ko iti bugoong. Mangtad ka. Ha? Dayta. Hey! Sigay, innakaon. Jay Bariana, pagpamanicure kong taon. Ha? Ay, tuyang. Apay apumanaw ka. Dimpay na ibaga kanyak ti rason no apay ang nakarikap di barangay hall. Hey! Aywan kaya man niya. Apay ang nakarikap. Adda ngamin nagpositibo iti virus. Anya? Tanod ka na. Asino ngay atanaw? Day tatidyak amo. Di damot kayat nga ibaga. Asino ngay nga ta? Pare ko anang. Aray. Apay aya, adda ka manan. Naa. Kaslasaan ka amaragsakan ang makakita kanya. Ag subli-subli ka mangamin. Namday talag damdamag tararamidam. Sa anak nga agdamag ita, gumatangak. Aya, Anya ti pagkit-kita am kanyak. Awan kwartak, anyat gatangam. bugoong. Manaw. May salaang abutilya. Dayta. Dahito ti bayad na. Mabitlaang tabaryaan ka. Ay, maray. Mm. Asino itayin jay tanod ang nagpositibo iti virus? Agdamag ka manan. May salaang mo. Diyak kaya tasong batan dayta. Maamwak tumula ang nasinaw. Agnanayon aya may sikretom dayta. Abay nga itatapataw. Tantan-awang mutlat tanday ta barangay haul. Ay saos, saan ka nga umasinag, kwaraw? Abay asan? Adda virus maw. Nagkuna. Iso, may tagwarwara sa damag. Adda kanutanod na nagpositibo iti virus. Sana siya. Ha? Asino nga, no saan asi ka? Awan mo ti amok ang nagpositibo kada kamay. Ay, adda. Awan. Ay, di mo ipapilay, kwaraw.
Taamok kasi ka, tidakda ka matinda atanaw na nagpositibaw. Saan nga rod asya? Adda tanod ang nagpositibo iti virus. Adda ka now. Saan na siya? At damit asan na siya. Tila pagpabasulan da. Datayo pa imot nga grun-run da dito barangay ti bagada nagpositibo iti COVID. Damagam man ka ni Kapitan. No asino di ibagbagada atanod nga adda virus na. Ayunan niya. Masungbatan ni Kapitan dagita asaludsod, Chip. Kagawad, apay anak karikap day ta barangay hall. Adda ngamin nagpositibo iti virus, kabsat. Anya, Wen, iso asaan kayo pa'y lamap mapandita barangay hall. ay, nakabutbutang. Apay aya, Mapanak ko magsulisit kan ni Kapitan. mabutang mat ani kapitan. Ay uray siyak, mabuteng akmet. Amin tayo kat mabutang. Ayan na ngay itan ni Kapitan. Adda siguro ay jay balay daan. Ay, nagmayat kayam ti ag TikTok. Ay, Ay, kwarog. ano ti raramitan? Ay, kwa. Jay. Ha? Ay, kwa. Ag tik-tiktok ka? Ay, umay ka tag TikTok ta. Mabalay? Apay ko ba saan? Aguray kang gail. Sanak nga imay dito'y balayaw tatno ag tiktok. Anya nga raw. Umay ko damagain. No asino di ibagbagada nagpositibo iti virus at hanawd. Ada ay. Umay ko nga rod damagan kan ka. Awan ti amok dita. Anya? Ti amok lang kat ag TikTok. Abay ngay nga rod nakarikap ti barangay haul. Imbagak lang nga da nagpositibo. Tapno mairikap. Anya? Tapno makapag TikTok ka. Yay. Ikagluto ta nabisina na ka nag TikTok. Sikan ti para luto ni Kapitan. Una, tawan mo't ni ante. Kat, dinamag mo. No asino ti tanod ang nagpositibo iti virus. Dinamag kun Asino kanungay. Awan mo't ka now. Anya? Imbaga kanulang ni Uncle ko dahi jay. Tapno mairikap ti barangay haul. Anya nga iti aramidin ni Kapitan dita balay da. Awan na, ag tik-tiktok lang. Anya? Angam kabutang datayon dagiti tattaaw. Gapo iti imbaga ni Uncle kaw. Talaga akabutang datayon Chip. Squarag, Ha? ikaw masidag kanya. Neng, napay nga adayo ka na natuyang. Dagayang virus mau. Awan. Ay, jak kaya ti maakaran, tanay bakit akaw. Awan ti mang tarakan kini badung ko numataya. Awan nga rod virus kaw. Ni Kapitan tinangibaga nga da virus yo at hanaw. Ipilit yun tumat nga may. Ay, umadayo ka pailaan kwaraw. No, masidag ka ipulong ka kini Kapitan. Di ora man ipulong mau. Awan mo't talaga ti virus kaw. Asino kada kayo kini Kapitan ti agul ulbawd, Sana siya. Kayat mo asawan? Ni Kapitan? Ha! Amok asaan nga ulbod ni Kapitan. Iso asika ti agul ulbod kwaraw. Sika! Yan. Tuyang, umay ka man ditoy. Apay, Tumanaw ka dito'y tawa. Kita ni parinteng iji balay da. na. Anya nga itararamidin na. Kita ngamin na. Ha! Agsalsalamay. Makiitam ter aramiden na. Imbis ko mga aramiden na ti trabaho na. Agsalsala ki day. Nga raw. Ay isa na mabalinda ito nga aramiden na tuyang. Anya nga itaramidam. Inak ibaga ngagtrabaho. No ngay maakaran ka iti virus. Ay ayan na di paglablaba mabatya. Ananwam? Pagsanggak Tapno sa anak nga akaran iti virus na. Pare! Parinteng! Pare! Lukat ang mata na dito rido mo, pare! Pare! Apay paray. Anya tera aramidan, pare? Na, agore ka man. Apay day tabatya. Apagsanggam. Ay, diya kaya ti maakaran iti virus mo, pare. Ada talaga virus ka. So ano siyak ti sika? Agawin akon
Ay, sana mabalin pare. Da. Binutusan na ka. Tapno idaulwan na kami akabarangayam. Ha? Ang madakala ang gayam dito'y balayaw. Ada nga ron virus. Manon nga aldaw ang nakarikap di barangay hall pare. Adaw, ti kasapulan nga lain mi di barangay hall. Maguray kayo mo't. Di yung nga ron iba ka, no asino ti adda virus na. Ay, saanin ang masapul nga ibagami? Ta secret. Jakon kayat ti kasto panagbiag, Chip. Anya ti saan mo akayat? Likliklikan da tayo dagiti tattao. Un nga raw. Day ti parikot kaw. Tawuray dagiti nagpipinta sa babalasang. Likliklikan da kaon. Kasano ta makaasawa nga ino kasta, Chip. Iso anas ken nga ipudnutan. Nga gululbud lang nga angkel kaw. Maray, kanungay amang lukat di barangay haul. Ay, jak amo, amaray. Ay sana mabalin nga agnanayon ang nakarikap ti barangay haul. Talaga saan amabalin, maray. Nakabutbutang mati maakaran iti virus. Ni, agturong dito ni Kwarog. Ha? Ay sus, umadayo ta maray. Ay, Kwarog, saan ka nga masidag dito ayan mi ah? Saan mi akayat ti maakaran iti virus? Umadayo ka. Saan da kakabutang? Saan asika ti kabuteng may? Ta virus mo. Awan virus kaw. Ah, Kung kunalang ni angkel kaw nga da na virus. Ngam kinapudno na. Awan. Ha? Ay maray, kasla kayat kun ti mamati kin ni Kwaraw. Mamati kaya o tapudno ti bagbagak. Kayat mo asawan. Inalilaw na tayaw ni Kapitan. Talaga akasta na natuyang. Ay saan ang mabalinday tayo? Loklokwan na tayo matgayam ni Kapitan. Saan matgayam apudno nga adda nagpositibo atanod iti virus? Kunakon kay. Nilaeng Kapitan ti mangibagbaga nga adda virus dito'y barangay tayaw. Si madot sa amin nga minin day tangainting bating-ting agtrabaho. Ha? Ngaruda, jaylatan agsalsalat aramiden na. Ay, sana mabalinday to'y tuyang. Agriri ah. Ay oray siya, agririak. Wait, agriri tayo amin. Istorbo ka iti panag-tiktok ko. Kastagayam ah. Ay, Agtik-tiktok kalagayam paray. apay nga ana ibagak mutinday siya paray. Ay sus. Naigalays day tadilang paray. Ha? Si kamot lang tinangibaga. Ay, apay nga nga ron nga umasindig ka unay kanya ka. Ay, sana ka mabutangan paray. Ha? Tada na ito'y batya. Ken aklo apang pangurkukin ka. Anya! Ay, si kapit. Ipangurkukin ka na ito'y paray. Ha? Tapno maikat na ita virus mau. Daa. Ay, Kapitan! Da kayo a barangay officials at daman virus wenno awan nasken nga agtrabaho kayo latta. Taday tati pagrebengan nyo. Nang runakan ka, Kapitan Enteng. Di mo pa isara ti barangay hall tapno lang agtiktok ka. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng.
Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Agawid kan, Marituyang. Nay, apay pagawidin na. Kaya't kung aron tagistambay dito'y tersenam. Mano nga orasan na nakaistambay ka dito'y tersena. Apay aya masikuran ka. Gumatang ka mangarod, Aywan anya. Ay, pasensya kan maray. Ay, gumatangak man nga raw. Kasta Ahap. Aw, adtoy, pisaw. Igulpik day taw. Na, anyat magatang day tangay. Awan? Apay kit nga awanan. Kwartamot day toy Aglat-latin sapay day tapisaw. Napidot ko laeng. Binugwam. Masapol pa'y aya. Awan la ka din ti sa bala, kwartam dita. Ay na, awan nga rod maray. Iso nga urayek jay itad ti barangay nga ayuda. Ay, Kaano daya nga itad jay ayuda, maray? Apay nga itakalaeng tuyang. Nagururayak nga raw ijay tersina ni Marikwanang. Kay, itaddan, jay ayuda. Awan kanupay mo. Kaano ngay? Jakam mo Ay, matuo ka na kon nga gururay iti daytang ayuda tuyang. Uray siyak Ay, maabutanan da ito'y pagtugtugawak. Awan pa'y laeng daytang ayuda. Damagam to man kin ni Kapitan no makita. Dapay ayuda, tataba daw. Amangan no sana nakalista tinagan yaw, kadagiti maikan. Ha? Apay asaan ang nakalista? Ay, makangagmanan kanyak daytang nga inting batingting no awan nagan mi kan nituyang kaw. Ha? Dua kayaw? Kituin na. May salahan ko makada kayo ati mailista. Ay, naskin adwa kami, kwaraw. Tuyang ken badaw. Sige, damagag to kinianggal kaw. No adanagan nyo ijilistaan. Wain, damagam, kwaraw. Tanuawan. Heh, aglalaban tayaw. Ha? Abay ngay ramraman na. Kituin na. Karaman kayo amin, no saan da kami nga ikan. Manipod kapitan, aging tanaw. Yay. Nagsamot pa rin ba daw nakatugaw iti balayda? Wine, isaw, angkal. Uray lang nakangato dagiti saka na. Kit no ipadpadamag na, no karaman tinaganda kininanatuyang kadagiti maikan iti ayuda. Na. Paypayapayan nakmay. Parinteng! Aw, pukpukawan na kan. Paray! Andyan nga tatibaga na. Siguradong agdamag day taken ka. Dak mapan iti ayan na. Adupay tinaskan nga aramida Aray! iti barangay hall. Intakit din ang kail. Naskan na may sagana di barangay. Kadagiti umay mangala iti ayuda. Maray, apay anagado ti tao ang mapandita barangay hall. ay kat mapandaalaan tay ayuda da Ha? Adan? Agdan. Ay kat mapanakmat nga roden ano kasta? Addanagan mo ijay listaan, aya. Ay saan ang mabalin nga awan? Tay sulaangan day ta tinamnamaan mi kinibadong kaw. Anya? Saan kami nga trabahaw? Gaputa or-orayan may day ta ayuda. Ay, badong, agring ka. Badong, agring ka. Ay, di nakmanringan si ka, tuyang. Nagmayat ti tuturugak dito indayon, dito sirok ti salumagay. Bumangon kan tamapantalaan jay ayuda ta. Ha? Adan? Wun, nagadong timapan mangala. Ay, wala niya. Iso bumangon ka ditan. Darasam. Ay, itig jumutan ajay ayuda may. Apay ada kami pa imot as senior citizen, ti ada dito'y uday. Ay, senior citizen tayo amay. Da kami pa'y matkin ni badong kung ada arthritis na ti pagtaktak deren niya. Hey, nagsakitan da ito'y saka, kaputi katatadar. Ay, anay
anay ko, Hey. anay. Anay ko, mate! Ay, anay ka! Hey, apa yan? Tata ba daw? Nanatuyang. Apa nga agan anay kayaw? Nasaya at masidag ka, kwaraw. Ha? Anay Si ka. Makit tisaka may kanina na matuyang. Tapa yung asimakay. Si Makit nga raw, damagampay laang. Ikan na kami mangkat ititugaw may. Paglinungan na kami mo't Mangtad ka pa'y itinalamiis adanaw. Ha? Pag meriendahin na kami mo't kwaraw. Ay, nagadumatan nakit-kitawan yawn. Ibagam ka na inting bating-ting. Saan na kami aparigatin dito? Hala, ingkay bagan, kwaraw. Apay nga reklamo kayaw. Ay, nabanog kami nga rodan nga gururay pare. Eh, agdamag kayo pa itidanong mainuman nyo. Makain inom kami ngamin pare. Iso nga ito dyan, di ayuda may. Unay mo't daytan. Makipila kayo tanay. Agpila amin nga umawat. Apay, adayo kami pa, kanito yang ka. Wen at liter kay. Kaburlisan ti apelyido yo. Abangan no nalipatan dayta. Kat no ngay sukatan min pare. Tapno umuna kami. Adyan ti sukatan. Jay spelling na pare. Adyan nga ti sukat ta. Ikatam jay ka. Sukatam iti liter A. Anya! Asus! Iso nga ti pagbalinan na. Aburlisan. Yay! Salvador Aburlisan. Anya! Iso ngayon una na kami pare. Tila ibagbagam. Ingkakit makipilan. Ay unay kamutin pare. Kasta kalaeng Naa. Kasla saan tangag kumpare. Pasukatan pa ti apelyidom. Madiaya adenggan pare. Madi. Badong Aburlisan. Ha? Marurudak. Sumipngeten ang naala tato'y ayuda ta. Win nga raw. Hey. Nabanog tapay iti kastaunay tuyang. Nabisinan tapay ko nama. Manulang mo dahito intid da. Sagdudwari butalaeng. Pag nayunan tan Nagkunakan ka? Ha? Ne. Isumot at talaga tirumbang nga mapasamak. Tapno 2,000 plus 2,000 equals. No equals ba daw? Anya. Kukam ta kwartam, takukak mo ti kwarta. Saan ta pagtipunan? Tano pagtipunan ta? Si kantumanan ti makakadaw. O na yun, nang tadangag paiso iti ayuda, 2,000 pulaan. Naa, agreklamo ka pailaan. Manulaang mat ngay day ta 2,000. Di ka katagyaman tada na itadkan ka. Dagiti daduma, kayat dati makaawat nga maawan tinagan da iti listaan. Ay na, kurang day jay. Masapul anayunan da. Unay kamutan. Apay, nagastos mo na ayatay na awat mau. At dapay la dito'y bulsak maray. Day tinay. Apay ngay bulbulsam ngay, igatang mun Anya ngay kumatipangigatangak. Bagas, si daan niyo no isaw. Saan asyak ti rumbang agumatang? Ni badung ko Makamu kayo Agpimpin na to dun kayong agasawa. Ay namaray, adda pangusarak dito'y kwartak. Ananwam ko ma. Ay, Ni, secret. sapay agkatawa. Mano nga tati pagpariban, maray. Agpariban ka. Katuan, apay, awan ka da ti karbengak apomentas, Ay na, pandemya ita, mare. Una empay ti pagpapintas mo. Apay asuruan nak ngay. Nalalaing kakit ngam siyakaw. Kaya't ko nga rod ti pomentas. Sakit din ti pagatangam iti bagas. Sakit din ti paggatanga mo ti kanantan. Ay napakpakawan. Yak gastusan da ito'y kwartak a 2,000. Tuyang, uray po utay. Jak igatang da ito'y naalak nga ayuda. Iti kasapulan dito'y kusina. Siyaksama ti pangpangagam ba daw? Di ka man agpangapangag. Ibagakon kin katuyang Dinak namnamain agumatang iti makan. Ay, di nakpatudunan.
tapulos asa anak agumatang. Ay, kadyore awan ti gumatgatang. Ay, ayan ni Kwaraw. Nay, papanam. Inak man kat pariban to'y buok ko. Ha? Pagpariban mo, di naawat mo nga ayuda? Kwartak day to'y badang. Ha? Saan mo apakibiyangan? Sigay, tainak man agpapintas. Kwaraw, Abay na natuyang. itulod nakman ijay ilay. Uy, mapan na ipalingki jay naawat na nga ayuda ah. Sa anak amapan agpalingkay, mapanak agpapintas. Ha? Iso nga itulod nak ijay parlor. Anya? Kunak man numapan ka agpalingkay. Daysan, panggapwak ng agpalingkay. Mala, intantal dawan. Kunak no may agluto ni Kwarog EJ palay, tawad niyan tinaabadan. Awan ba? Nakita ka nagpaili da ken ni Marituyang, Kapitan. Aya, Nagpaitulod siguro ni Marituyang. sapay mabisina kun. Ket sikan at tagluto iti kanam, Kapitan. Ado tias asikaswag EJ barangay hall, isojak masagot aglutaw. Ay wanggayam, naiwaras yu amin nantay ayuda. Ado pay lang ti umay mangal-ala. Sapay limitado matirumbang nga umay EJ barangay hall, ta narigat nagigidan. Ni Marituyang, pinagriban nantay ayuda na. Ano? Imbis nga'y gatang na iti kananda. Na, nagrigrigatak anang ipalpalista itinaganda. Tapno adda maawat da. Angam kasta ti pangusaranda. Huwin nga rod adupay di tati mas agkasapulan ngam isuda. Andal lang kay anabarta ka magmag na. Sino nga taday tao eh? Para! Aps. Himot gayam tataba daw. Ay, papanam tataba daw. Agawid na kaon. Diya ko namaw ti pagnak nga agawid. Pirmimot nga minti bartag mau. Iso nga rot apinara ka, ta itulog nak EJ balay may. Sige, aglugan kan tay tulod kan. Libre Wayne. Awan pag playtime. Awan nga rod. Uri kita ma. Lagi ti bulsak, pinaliktad ko pa yan. Kit awan apulos. Kayat mo asawan. Inggatang mo iti arak di na alam nga ayuda. Wayne, iso nga awanay. Ay, may salangal daw. Naibusan ti ayuda. Marikwadang, adakaun. Hehehe. Ha? Si kadaytan, Maray. Dinak mabigbayg tapi mintas ako nang Ay. niya. Ay na, dispensaran naktanay. Makakatawa ak ngamen. Na, Ay na, makapakatawa Marituyang. na, unay mo day tapan ng insultum kanya kon mare. Ha? Kakit-kitampay la kanya kakat-katawakan. Ah. Ibagamutin apimintasak. Ay, saan ka mga ron apimintas, Maray? Anya? Imalas ka Ah, Ay, kaslamang kami no alisting-ting tabuok maun. Tanay street lao na yan. na, naglaing kan nga aguyaw. Ha? Ha? Saan ka lakuman nga imbot-botos iday? Kung namitla no asino ka akapipintasan, baak kan tumulang po ah. Apay nga mina nagpariban ka kat saan mo magayam abagay. Ay ibabawim timbaga maray. Ah. Ibabawim! Ginastusak da ito'y buok ko iti doribaw. Katawaan nakit day. Badaw, ayan di kwarta. Anya kwarta. Jay na alam nga ayuda. Ay awanin na. Nangigastusam. Ingatan ko iti arak. Amain? Kituwin na. Ayun na yan. Di kwartam ngay. Ayan na. Awanan. Pinagpariban mau. Una, tapno pumintas akmay. Ha? Saan ka mo tapimintas? Karkaro pa alimaad ka, tuyang. Anya? Nanay. Agaro dugod mo tanda ito tiyan ko, tuyang. Mabisinak sana. Mabisina ko na talaga, tuyang. Ay,
Agpadatan, uray siyak mabisinak muteg. Kiting kagumatangan ati kanenta. Sika na, apay nga ibaon nak ngay. Ha? Awan nga rod kwarta ka. Ay, day tatiganabon nyo na natuyang kanta tabadong. Tasabali mat ti inununayo aginastusan. No ayuda, igatang itimakan. Saan akong formilat tagitan, asaan mat nga importante, abanag. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangat.